تماشاوان نیجازی اکثر بچمجم پروفسور دکتر نایف بزوان بخواه اکادمیسیان پسپور زانستا سیاسی و پیوندی ناف دولتی مبنیرند مثلا شر ایران و امریکا و اسرائیل دویش مرا چه ببیجه دکتر دم باش بخیر هاتی روداوی از تخوازم پرسایه کمین لسر اوروپای به ترام دخوازه اوروپیان جی زیده تر بکشینه ناوا شر ما بس تاوی چیه گلو راست تفلی شر ببن یان برنگه کیدن پیشتگیریه بکن دم باش بله کرم که دکتر باور دکم هر دو یاجی دخوازه وسا خویای کو اف شر وکا کو ترام د فکری وسا هیسان نینه اوی بردوام بکه دنگی متیوه نه وسا؟ بله دنگی متیوه؟ بله دنگی متیوه گلو؟ بله دکتر از دنگ نابیزم گلو دنگی متیوه؟ دکتر دنگی ته بله دنگی متیوه نها وسا خویای کو او شرها وکو ترام د فکری اوی بداوی بله یعنی ترام دخوازه آلیکاریه جه اوروپا و جولات ناتو بستینه جبرکو وسا خویای کو افشر اوی بردوام بکه و انجاماوی با اوای کی یعنی انجاماوی نهسانه جبوی جی اوا داخوازیه آلیکاریه جوان جناتو و دولت اوروپایی و هفپیمان دکه بله آلمانیا گوتیه از نایم به تایبتیش بوی پارستنا تنگاوا هرمزه خویای ولات درجی و همان نرینه اشکره بکن اف یک وی ببسدم کو پرسکریک دناتوی ده در کون؟ بێگومان ئەوێ ببێ سەدەما هەن پرسکرێکە وسا خویایەکۆ ئەوێ بڕیا یەکیتیە ئەوروپا بە هەورە بریارێکی بدن یعنی وەلات تەک بسەرێ خۆ نا یعنی فرانسا ئەڵمانیا و ئێدنێ نە بسەرێ خۆ لێ وەک پۆزیسیۆنێکی یەکیتیە ئەوروپا بە ئەوایەکی گۆری کو ئەس تێدگەیژم بە ئەوایەکی ئەوێ بەشدار ببن ئەوێ ئالیکاری بکن ژبەر کو داخوازیە ترامپ vekiriye tehdidi wî vekirîne ger ku alîkarî nekin bi awayekî baş ew ê ji bo NATO bibe xeteriyekî mezin ew ê qeyranekî nû di nava têkiliyê Ewropa û Amerîkada derên ji bo wê ez bawer dikim ew ê rêyekî di nav da ew ê rêyekî bivînin opsiyonekî bivînin wisa xuya dike. Bele doktor hetan ha şer bi balefir û mûşekan dibe dema pêş wê bibe şerekî bejayî? Ev ya ihtimaleki gelek mezine yani jiber ku şer gişt kadeki visa ku te aliye vi şeri yani ne Amerika ve İsrail ne ji İran dikarin hatta ku ne gijin encameki jboan encameki baş ku dikarin devj vi şeri berdin yani exit option ve ku dibêjin yani ve jiberka derketine opsiyonekî wisa ji bo wan nemaye ji bo wî ji bo ku encamekî baş ji şer bigirin li gorî stratejiyê xwe xuyayek ew şer bi awayekî bejayî jî bi formê bejayî jî ew ê bimeşe wisa xuyaye ya ew rejim bi awayekî têk here û nikare li ber xwe bide an jî Amerika û İsraîl ew pêwîstiye ku ji bo wî şer mezintir bikin û bi awayekî bejayî jî di hinek forman da vî şerî bimeşînin
ew jî edvêm opsiyonekî gelek balkêş e li ser maseyê. بله gelekî spas bi rêz Profesör Doktor Naif Bezwan akademisyen tu ji bajarê Kölnê ji Almanya li gel me bûyî. Zor spas.